Сәлем достар, бүгін біз жеміс-жидектер туралы айтатын боламыз, қазақша, орысша. Добрый день. Сегодня будем говорить о фруктах и ягодах на казахском и на русском языках. Не забудьте подписаться на канал. Танкурай, малина. Танкурай, малина. Авокадо, авокадо, авокадо. Анар, гранат. Анар, гранат. Мандарин, мандарин, мандарин. Карбыз, арбуз, карбыз, арбуз. Лимон, лимон, лимон. Каун, дыня, каун, дыня. Қара бүлдірген, ежевика, қара бүлдірген. Жүзім, виноград, жүзім, виноград. Құлпынай, клубника, құлпынай, клубника. Жүзім, виноград, жүзім, виноград. Танкурай, малина, танкурай, малина. Қара жидек, черника, қара жидек, черника. Абрикос, 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 абрикос. Манго, манго, манго. Киви, киви, киви. Банан, банан, банан. Қара өрік, слива, қара өрік, слива. Құрма, хурма, құрма, хурма. Алма, яблоко, алма, яблоко. Алмурт, груша, алмурт, груша. Цитрусовый, грейпфрут, лимон, мандарин. Грейпфрут, грейпфрут. Шабдала, персик, шабдала, персик. Шабдала, түксіз, лысый персик. Шабдала, түксіз, лысый персик. Алша, алча, алша, алча. Шие, вишня, шие, вишня. Шие, вишня, шие, вишня. Алма, яблоко, алма, яблоко. Қара өрік, слива, қара өрік, слива. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, сау болыңыздар. Не забудьте подписаться на канал. До свидания.